ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo italawas anapauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Padasit ta mamma ti mapan agtrabaho ijay syudad? Kaya't kumuti mapan ang trabaho ijay. Ngam, awan magkadwak amapan. Kayat mo ka di ta mapalta? Ibagakpay ka ni Apong nga adda kadwak. Tapno palubusan na. Ibagam atulungam to ida, no addan to sweldom. Talaga akas tanto ti ibagak. Marigatan naminin nga agtrabaho iti bangkag. Talakay dan. Dakkel atulong kadakwada, no addan to trabaho. Malagipyo ka din ni Zenny, agayem ko, Apong? Apay ka dahil ni Senay. Malagip ko ata sa anak pa'y mo't nga agkabaw. Agkuyog kami kano amapan ijay syudad. Agbiro kami iti trabaho mi ijay. Imbag no saan ka may sagmak iti syudad, apaw. Sa pa'y napintas ka. Sikati kapintasan dito'y barangay tayaw. Dakkel akon, Apong. Saan akon nga ubing abasit? Saan lang mag nga ubing ti may sagmak? Oray agtutubo wano nataangan. Agtalag tayo ka ni Apo Diyos, Apong. Iso apalubusan na kon. Dakkel atulong kadata no agsweldo ak. Saan tayo amarigatan? Anyati ko na ni apong mo. Umanugot ka din agpasyudad ta? Idida mo, di na kayat. Ngam inlawlawag ko kankwana adakkel atulong kada kami no addan ton trabaho. May mayat matlaeng no addan trabaho. Ngam ti dua kayo laeng agtrabaho iji bangkag. Day nga rutin bagak kankwana. Immanugot. Tanakapsot nga minen nga agarado iji bangkag. Kaano tangarod nga agpasyudad? Inton bigatan Padasan tati agaplay iti kailuklukat a hotel ijay. Nakitak mo dyan post da, akasapulan da ti crew iti dayjay akabarbaro a hotel. Wen, kunana iti post nga uray saan kano a college graduate. Basta kayat nalakit di ti ag-training. Day ta ti mayat, ta saan tamat nga rod a college graduate. Itataawanan ni Papam. Masapul nga ituloy mo amin at trabaho iti kumpanya. Sika ti mangimanihar iti negosyo ta. Bakit ako naimbag ko no awan sakit ko. Mama, saan ko abaybay ang tinegosyo? Nasayaat, masapul asaan ama bankrupt. Nabayag ang negosyo mi ni Papam dayjay. Ikagumaak, Mama. Rumbang lang. Sika laang ti anak mi. Kat sika laang ti talkag. Mapanak nga rodin, Mama. At dapay meeting mi, kadagati staff ti kumpanya. Kumusta ti minasan? Awan pa'y mo ti report ti open pit department. At dan report da, sir. Inkabil ko dito may sa drawer. At dapat dan report ti underground department. Kat ti motor pool department nga. Igda ka rin ton madamdama, sir. I-check da kano pa'y amin na makina kan luglugan amar-aramat iti kumpanya. Masapulasaan ko apaayan ni Mama. Amo mati ugali ni Mama. Di man ding launay. Relax, sir. Lumakay ka aragos no kasta. Ay, sapay baruak pa'y mat nga rod. Wani nga rod, sir. Apay, awan ka di pa'y nasirpat mo, sir. Imbag ta naalatadwa dito'y hotel na nagaplayan ta. Wen nga rod. Uray para dalos kan para kupin kadagiti tuwalya. Ulas kan punda. Okay lang. Iso na lang, ta under training ta pa'y. Basit pa'y ti sweldo. Ngam inton malpas ti training, ngumaton tumatlaang kano. Ano santan Ta saan tamot nga rod nakaturpos iti kolehyo. Nakitam ka din tinaglawa a restaurant di ta baba? Nakita. Kung natay may sa akadwata dito'y apakaang-angayan kano ti meeting. Wano function hall dayjay a restaurant. Babak ng lakit di ti mapmapan iti dayjay restaurant. Lakit di Naapapan amin at tugaw kan lamisaan. Iso at talaga ababak ng timapmapan ijay. Good morning, sir. Adto ti report ti motor pool department. Good morning. Ikabil mo pa hindi talamisaan ko.
Tadapay meeting ko ijay ka sa hotel. Saan nyo kadi amasapol ti sekretarya iti meeting, sir? Addaak lang dito eh. Pakisimpalangan dagiti papeles iti lamisaan ko. Diyo kadi kayat nga addamot kadwayo amapan iti class a hotel, sir? Ladingitak, nga mabit kami lang ijay. At dapay sa bali apapanak, kalpasan ti meeting ko ijay. Ala, mapana ko na. Sayang, di naktumit inkuyog. Nagmayat kat kuman ti makikuyog iti nagtaer abos. Oh, apa yan? Kasla agim imagine ka. Tumangtangad ka dita bobi dati opisina. Nakaisem kan agtanta na meeting ka. Saan mo ta? Kinitak laang yan nagtaray nga alutiit. Imbag pa nga ron jaluti, tadamang talyaw abalasa. Di mo ko na nga awan ng talyaw kan kabalasang. Oray, adamang talyaw kanyak. Awanan na ita, tadamot na nasawak. Anya kumangay no addamang talyaw kan ka. Talyaw laang mo. Kumaan no ibagada nga inayon mo idang asawaan. Ha? Sumrektan iti elevator, tamapantag dalos iti basement. O sige, mabayag mat ngamin no bumabata babaan iti agdan. Kakaysuna saan aparit ti elevator. Simardang ti elevator iti umuna a floor. Ada umunad. Ang mga no agturong mat iti basement apapananta. Nagtaer alalaki ti umunan. Nakadisente kan nakakurbata pa'y sika. Tangiwat mo. Kababain numangad na ka. Inisam ang nakakita kan ka. Sana suplado. Unisam ka mat Siyak ni Jake, anya ka di tinagan nyo. Napipintas asan yata. Nox! Sanyata ka no. Manmanok ang mga ganday tabalikas. Sanyata. Saan mo ka di akayat ti sanyata? Miss lang nga Ruden, nuday tati kayat yung ayawag ko kada kayo. Naglukatan ti elevator. Ay, rumor kami yung tagdalos kami pa iti CR dito'y basement, sir. Rumwarak mo na. Alangan nga agyanak dito unag ti elevator. Nagtaer ti kagiddan ta iti elevator. Saan ka di? Uray nagtaar. Ta saan ta apulos ang maikarikan kwa na. Madlaw abak nang kandi adal. Itsura na laangan. Nga madlaw na singpat. Imisam pa idi nakita na ka. Mas daawak mat nga rod. Medyo inmi sa makmat. Nga mababain na kitay. Love at first sight samot daytan. Ay, ibagam ti agpayso. Tapno saan kong arapaapan nga agpaarimak to. Sika talaga. Kalukwan ti among. Sana kalukwan. Pudno lang ti bagbagak. Amumat kanya kon. Sa anak nga ipokrita. Saan ka di anasaya at ti resulta ti meeting nyo, sir? Kasla nakaununag mo ti pampanunutin nyo. Kwa. At dala nakita ka napintas abalasan, ijay nakaangayan ti meeting. May sakadimot nga owner iti korporasyon, sir. Saan? Diya ka mo. No kunayo anak meeting. Sigurado ana nga tumati saad na iti pagtrabtrabaho na, sir. Saan anak meeting? At da ijay hotel ang nakaangayan ti meeting. Staff ka di ti hotel, sir. Diya ka mo Basta, napintas sa babae. Simple ka na ma. Uray awan makeup na. At daatiwan na anak ka makeup a babae. Uy, talaga nga ro da napintas no kasta, sir. Ngamnay, sabalin sa dayta na. Nangako ti saritaan nyo kini, sir. Anya nga tatinagan ti babae adi nakamat na. Dahit atisan ko nga mo. Damagam kan ko na. Angam, apaya kasla masuron ka. Saan mo? Anya nga tati trabaho tinasao a babae. Saan ko manoy na masong batang dahita sa ludsud mo? Amangan no, pati ni sir kat di na payam mo. Apay anada kamat ni sir dayja a babae. Panagkunak nakayawan ni sir kin ko na. Sigud kat sana kasjeti kinaseryoso na no may papaniti babae. Saan ang mabalin nga ibawin na iti sabali a babae ti atensyon na? Adaak lang arudan dito Apay adinak makita.
Amay kulkulang ka dito'y boarding house ta. Saan mat Apay kuma ama ikulkulengak ako nam. Jay samat lalaki iti elevator ti pampanunutan. Anya ka di tayo timbaga na anagan na. Saan mat Jake, kano tinagan na? Uy, kunakon kat, iso ti pampanunutan. Ayam, sa bagay, uray siya kat pasaray malagip ko ti panagisem na. Nagtaar si ka. Adda kano VIP meeting da, ijay nga aldaw. Iso nga imbagada, ama pantaag dalos ija CRT basement. Aggat-gatang ka ka ti chika o basang. Ada bunga di chika o di arubayan ti balay. Ngam, jak makapuros. Amin ang klase ti protas, kat gatangag, amalakay. Mapan kuntong matilako ijay syudad. No, ada ko maumay mang puros. Ipapuros mo ta agatangam. Awan mo't ngamin nililibet a para puros. Nalaing nga umuli da ijay. Narwam ngamin nga umuli. Manipod ubing da. Iso ti para uli yo idi. Wan nga raw. Awan ngamin lisyan na trabaho. Nagagait nga ubay. Ala, ta umay kamin to ijay, amalakay. Adan to kadwak a para uli. Imbag ta naira na nakita ka dito ruwar ti pagtrabahuam, balasang ko. Saan ako nga umunagpay nga agdamag. Anya ka diti gagarayo, nana. Kini daw ngamin ni apong mo, nga itit ko kano da ito'y chiko kan ka. Inla ko na ngamin kanyak, tibungan na. Panawin gayam ti chiko ita. Nasamit da iti a chiko iji arubayan mi, nana. Wan, balasang ko. Tasyakmat nga ro tinanggatang itibunga ti chiko ni apong mo. Sige, alaang mo, tamapanak magtan. Agyaman ak unay iti panangidanon nyo itibunga ti chiko, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Kagap-gapom lang iti opisina ng rumwar ka manan. At the appointment ko ita, mama. Agkita kami iti may sa hotel. Ang mga nuijayak ton hotel amaturong iti rabi eh. Iyunay-unay ko kan ka. Asaan pa'y amabalin na makisinarak ka iti babae. Makaistorbo iti biyag mo dayta. Ay na, mama. Sa anak mo nga ubing. Uray pa'y, ang mga numakatumpong ka iti babae amang bankrupt iti negosyo. Nang runa no rupat kwarta day jaya babae. Saan a babae iti kasinarak ko, mama? May sa negosyante. Nasaya at matnukas ta. Ngam, masapul atong palom amin apagayatak, Jay. Iti da ito nga edad ko. Kaya't pailang ni mama at ang lang ti desisyon ko. Tilaan kayat na ti masursurot. Adaan ka mo iti husto nga edad, sir? Ay, awan pulos ti bukod ko apangedang. Ibaga na nga ikatan na amin akarbangak iti negosyo. Amin na credit card ko. Ipapris na. Awan pulos mabati kanyak. Ay, dahil tati narilgat, sir. Agmay-may sa kamot nga anak. Apay nga stricto na kakit day. Jakman amo. Kasla ak robot. At ikayat dalaang ti matungtungpal. Miss, mabalinta ka diti agsarita? Ha? Saan pa'y analpas ti duty, sir? Agungot ti boss ko. Ha? Mabalin ka di mat dayta? Nabayag kami na parokyano daytoy a hotel. Kanayon ming aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo, itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di ti gagaram kanyak? Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540.
Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, marigrigat ti adda pa nagbiag da Lilibet. Isu asimrag akro iti may sa hotel kan restaurant ijay syudad. Akadwa na ti gayem na ani Zenny. Iti sabali abangir, baknang da Jake. Ngem matapobre, kan naturay launay ti inana. Idi nakita ni Jake ni Lilibet, iti hotel a pagpapayan ni Lilibet. Adda na isang sangayan, anarik na ni Jake. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas anapuluhan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nabayag kami na parokyano daytoy hotel. Kanayon mi nga aramatan ti function hall. Di nak mabali na paayon ti boss mo itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagarang kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Kayat ka lang matama kasarita. No kayat mo, agtrabaho ka iti iman manihar ko akumpanya. Ha? Adan trabaho, sir. Anya ka di tinalpas mo, taibirokan ka itinangat nga to at trabaho iti kumpanyami. Kumpanyayo, sir? Saan na ka may kari iti kumpanyayo? Tawan tinalpas ko. Marigrigat kami lang amin. No awan nalpas mo, apay nga rod, nga damat trabahom dito'y hotel. Nasaya at da ditoy. Tauray awan nalpas ko. Pinag-training dak nga imo na, sir. Sige, tandapay pa panak, sir. Nag-check-in mat dito ay dyan nataar nga agnagan iti Jake. Imbaga na, nga ipakadanak ka ni boss. Tagsarita kami kanu. Ang sa anak nga'y manugot. Loka, ag-practical ka mat Lilibet. Lisyam kit din, tinasaya at kumagasat mo. Saan mo't nga rod asigurado? No seryoswan na. Amangan nulokwan na klaang. Kasta ka ta? Ngam na da pa nagayat mo kan kwa na. Nakisarita ka laang kuma. Nabain nanak, ididinamag na no anya tinalpas ko. Taibirukan na kano iti trabaho iti kumpanyada. Nabainan? Apay, linais na kakadi? Uno, adda iti tono na, timang lais kan ka? Saan makit di? Ada lang amin amak ko. Good morning, miss. Ag-check out ako iti hotel. Ngam jak pa'y amo tinagan mo. Mabalin ka di ama amo tinagan mo? Lilibet tinagan ko, sir. Apay ka di akayat mo, amamuan. Sino ako maapagtaktakam iti oras mo? Uray sino ka man. Napatag ka kanya. Saan naga po iti adal? Kwarta, uno ka sasadi ti biyag. Ha? Pudno ka di day ta ibagbagan, sir? Sa anak nga gululbod, Lilibet. Pudno ti ibagbagag. Mabalin ka di nga ipakada kayo iti gaya mo. Tayin tayo biit agpasyar. Kaya't ka asawan? Kadwata ni Zenny, sir? Una, masigurado ka saan ka nga umanugot no duwa talaeng. Ibagakpay ka ni Zenny, no kayat na, sir? O sige, agpanunot kayo adwa, tagsubliakin ton malam. At dapay aramidak iji opisina. Ken kasaok pa'y tibusyo. Anya di ko na? Isurot na, iti pa nagpasyaryo ka ni Sir Jake? Isu tinang ibaga nga awisan ka. Ngamin, jak kumakayat ti agpasyar akaduak ni Sir Jake. Anya ko matidakas na, kat pasyar laeng mat. Wen, kunamkit din ata mayat kan. Adak ba't asyapirot? No adda mading aramidan na ka, mabalin ko apang uran. Igaraw mo lata ti style mo ijay away, Zenny. Layatam iti pang ortimang loko kan ka. Saan ngagbalin kanyak ti loko a tao? Numang loko da, pang-or ti katukad na. Iso aginuyugoy nak anagadal ta idi iti arnis? Idi adda nang isuro, iti lugar tayo. Adda pa nakita amalan. Kat sikat ti agbati dito opisina. Uy, itaman pa, sir. Ha? Sabalin sa tibayin laba ko na da. Si Kamat, tangiwat mo. Awan mo't ni mamam dito yung makangag ko ma. Makamukan na.
Si kanti mabati dito opisina. Sige sir, good luck. Sapay ko mata, naragsak kayo ti dayta ako na Lilibet. Sapay ko ma. Ang mga numadi dya kadwa na ti makipasyar. Kat sigurado, di namat kayat ngagpasyar. Tamasapol na paigayam ti chaperon. Asino ni Lilibet? Kanapay nga imbagam amasapol na ti chaperon? At nabalasa nga namamo ni Sir Jake, agnaga ni ti Lilibet. Inawis na ngagpasar na, nga masapol na kano ti chaperon. Lilibet? Asino day di a babae? Anya ti trabaho na? Awan pa imbaga ni Sir, no niya ti trabaho na. Tidakas no, maamuan ni madam. Sigurado akong trahan namanan. Maamuan na ko ma. Tapno paritan na amakisinarak iti day jay a Lilibet. Anda ka di ibagbagam? Ay kwa, awan. Adala na lagip ko. Nakitam ka di, ti apo kok, basang. Wan, ama. Naira na ang nakitak ijerwar ti hotel nga imbagayo a pagtatrabahuan na. Imbagman ta nakitam nga raw. Maragsakan mo't, ama. Agyamyaman. Kan agan-anad kayo kanwa kanayon. Saan kayo unay kanong agbambanog? Kasta ka na yun, ti bagbaga jay apok. Agpay sumot ngamin, ama. Ang mga numalabos yun ti agbanog. Kat makapadakas kada kayo. Saan basag? At adang agsakitak, no maikan ti bagbagay. No saanak nga gungunay. Basta saan nyo alabsan ti agtrabaho, ama. Asino ka di daytoy? Anya ti masapul mo? Adala ipadamag ko, madam. Importante unay daytoy. Masampol ang maamuan nyo. Ibaga mo no anya day tatadyak kayat ti mataktak. Awan kita ni Sir Jake dito opisina. Inawis ngamin day di al Lilibet. Asino day ta Lilibet? Ken napananda. Lilibet lang ang matinangag ko anagan na. Kanjak amo ti kinatao na, madam. Asino ka? Empleyado ka kadi iti kumpanya. Wan, madam. Kaya't ko lang nga idanon kada kayo ti mapaspasamak kini Sir Jake. Nangag ko ti panangawis ti may sa babae kan kwa na, madam. Naimbag ta imbagam, si ka nga empleyado. Sige, bye. Nalipat ang samatan nga adatang danak a detective ko, Jake. Saan ko nalipatan, mama? Apay ka diti detective yo, mama. Amo ka pimanaw kay ti opisina, kat nakisinarak kay ti agnagan iti Lilibet. Mama? Awan ti dakas nga inaramid mi kadag iti babae a kakadwak, mama. At dala nagsasaritaan mi. Saan ko adamdamagan no anya tinaramid yo? Ngamjak kaya ti papanaw mo iti opisina. Napirmaak dagiti rumbang apirmaak, mama. Nabiitak lang, man. Saan ka di nga imbagakon kan ka? Ama iparit pa iti babae iti biyag mo, tamadadaol ti negosyo. Kaya't mo'd samot nga i-freeze ko amin na kwarta iti credit card mo, Jake. Sir, apay akas taon na tiliday mo. Namuan ni mama, apim manawak iti kalman. Kanada babae a kakadwak. Anya? Agora ka man? Kakadwa ko naman, sir. Saan ka di amay sa babae lang, ti kadwam? Hindi na kayat, no may sana. Isungay nawis na tigayom na. Siguro istamat nga ron dahi ta babae, sir. Itala ang anak karik na ak iti kastoy, iti may sa abalasang. Kung naman pasipsiputan ni madam. Kasanon nga? Dahi tangarong ti parikot ko. Kasanon, no awan pulos kwarta, kan trabaho. No kastamat lang. Itapay lang, agidulin ka niti kwarta, iti bukod mo bank account, sir. Mama, kidawak ko ma, asweldoan na kas may sang empleyado. Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di ako kwata ti negosyo? Tapno adamat makuna akabukbukudak, mama. Tapno mapadasak mat, no kasano ti biyag ti ordinaryong empleyado. Ay sige, tapno di mo mat ko na. Ibagak nga ro iti accountant nga inayon na ka iti payroll dagiti empleyado. Agyaman aklaunay, mama. Adamat kan makuna abukod ko a savings. Into nagsweldo dagiti empleyado, agsweldo ka maten. Awan, mama.
Nasayaan man. Tapno di na kanayon nga ibaga nga i-freeze na ti credit card ko. Uray di na ikan iti kwarta. No lakit di adabukod ko a bank account. Adda ka di itanta na meeting mo. Ha? Ay, awan mama. Agyaman nak. Tapinat ganyo tikid daw ko. Nadamag ko ang inayon tinagan mo para iti na i-payroll, sir. Kinidaw ko kan ni mama. Tapno ada ikabil ko itibukod ko a bank account. Di na mamalin nga ibabawi. Tabukod ko matasweldo. Pudno reta, sir. Na mabalin pa ikidya at mangibangon ka itibukod mo ang negosyo. Talagang aramidak dayta. No makaurno nga kiti pagpuunag. Talaga amang ibangon ka. Mayat deta, sir. Uray ibaga ni madam nga i-freeze na ti kwartayo. Awan pagdanagam. Tadakat nga rod bukod mo a kwarta kan negosyo. Mapanta ka di manan e jay syudad basang. No makita man ti apo ko kat pakumustaam. Wan, ama. Igagarak ti magna iti asidag ti trabaho na. Barang mayra na arumwar. Idanon ko ti pa kumustayo. Agyamanak basang. Di mo't umayag bakasyonan. Madanon to dayta, ama. Nabiit da pa'y mat nga mina nagtrabaho. May kawaak nga may iti kawan ti apo ka o. Talaga akas ta, ama. Marwam kayong laeng. Wan matkit di ah. Si kalangan ti paraidanaw ni ti kayat ko ngay bagakin ko na balasang kao. Imbag ta nagkita ta di tiruwar ti trabaho, Lilibet. Mailiw ni apong mo kan ka. Kumusta ka kano? Nasayatak matlata ditoy, nana. Mabalin ka di nga ipauit ko ti ginatang ko a groceries. Tapakidanon nyo ka ni apong punso, nana? Balasang ko. Ay, kaasimot ni apong mo, taagmaymay sa balayo. Kapilitan ngamin a pinanawag, gapo iti trabaho, nana. Ad-adda nga agrigat kami, no sa anak nga agtrabaho. Maawatan ka, balasang ko. Maragsakan laki din ni apong mo, no idanon ko dagiti ipawit mo. At dapay tinapay dita nga ikapena, nana. Mala, bayang balasang ko, taidanon ko kankwana. Kanayon kayo matan arumwar ka ni Sir Jake. Sinong batam ka din? Zenny, sa anak nga ta nga agbidot a makirelasyon kankwana? Sinurot mo laang mo, tipit-pitik day tapuso. Nagasat ka man, nataar kan bak ng tinatumpungam. Uray no marigrigat ni Jake. Ayat aklat na. Awan makalapad iti panagayat ko kankwana. Nax! Talaga akas tati sautin na inlaw. Kano ak nga tamo ta makasarak itikas ka ni Sir Jake? Zenny, iti anyaman nga oras, dumtang ti kunada apana ni Cupido di tapusom. Aguray kalaang. Sapay ko matakas ka ni Sir Jake. Ngamno sana kas kankwana, uray saanan. Nalabas mat daytan. Saan mat amabalin amagudwa ni Jake? Agmay-may salaang ni Jake. Saan ka kumangagsangit? Pagbabawiyam ka di, tinapasamak ka data. Di na ka di ay ayatan. Ay ayatan ka. Ngam kasanon no agbunga tinaramit ta. Agbunga ko nam. Sungbatak, no anyaman ti bunga dayto nga inaramit ta. Agliday lakit din ni apong punso. Numamon na day ti anapasamak. Imbagam nga ipaw-paw itam ni apong mo iti kwarta. Ikan ka iti ipawit mo kankwana. Kasagot ko matla kankwana. Saan mga pagrebangan nga ikan ni apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kanya apong mo. Angam kasanon, numaamuan na tinaramit na. Masiguradok nga agliday. Anya ti arabidag. Mariribo ka na. Dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo.
Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot kara kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binili ni Madam Pasita ni Jake, asan ang makisinarak iti babae. Ngam iti agangay, sinong bata ni Lilibet ni Jake, kat nailawan dagitoy. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo italawas na pauwan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan mo apagkarabangan nga ikan ni apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kaniapong mo. Ngam kasano numamuan na tinaramid ta. Masiguradok nga aglidahay. Anya ti aramidak. Mariribukan na. Kat dagiti dadakal mo. Umanugot da kadimot. Day tati parikot. Iparit ni mama ama kirelasyon pay. Kasanuag nga rudita. Kasanuag bunga tinaramid ta. Saan kang agsangit kunak manen? Masairak, lumakita kang agsangsangit. Kasano nga ruditan. Anya ti aramidan ta. Tapno saan pa'y amaamuan ni mama ti amin. Ilimod ta pa'y lahan. Anya. Ngam saan ka matan nga ubing. Tapno paritan na. Kanayon kamusta na maladaw nga agawid ito'y mansyon. Ada ka dirumbang amaamuak, Jake. Anya ti kayat mo amaamuhan, mama. Nag-overtime ak ngamin, mama. Ado ti papeles amasapul akitak, sakbay nga agawid ak. At dapat hindi panawan. Di akon makaawid. Maturog ak langan iti hotel, apakaangayan ti meeting ko, iti asino man a kliyente. Siguradom laang apod no ti bagbagam. Pagbabawyam no agaramid ka iti Jack kayat. Awan ti araramidak ama di, mama. Ikagumaak mo't aparang ayan ti negosyo. Akas makita yumat, ngimato ti kita ti kumpanya. Nasaya at no kasta. Masapul nga agtultuloy ti iduduras ti negosyo. Kat saan kumaasi katigapuanan na tapno mabankrupt. Wan, mama. Kwarta laang tinapatag kadakwada. Kasanon ti relasyon may kanilelebet. Ay ayatak unay ni Lelebet. Uy, sabalin samot ng timapaspasama, sir. Anya ti kayat mo sawan? Ura awan meeting mo, kanayon ka check-in iti hotel. Tangiwat mo. Amangan mo anda trader ditoy. Amumutang tilislisyak. Ang adan ka mo din iti gusto nga edad, sir. Adamot karbangam. Awan apolos ti karbangak. Ti kayat ni mama. Kat adu akwarta ti sumrak iti account na. Maladingitan ak parakin ka, sir. Kasla ka balod iti bukod yo apagtaangan. Ikagumaak away-away ang tibagik. Iti pagtaangan mi. Kat nililibet ti rombang akadwak iti bangunak apagtaangan. Nangagko ti saritaan nyo kin ni Sir Jake. Agtultuloy ka di ti panagsinsinnarak da iti agnagan iti Lilibet. Nalabit. Adamot karbangan ni sir nga agragsak. Sa dino nga ti pagsinsinnarakan da. Diya ka mo, Ang iti hotel sa kanong agtrab-trabaho ti agnagan iti Lilibet. Hotel ti pagtrab-trabakwan ti agnagan iti Lilibet. Anya a hotel. Ti kabarbaro kano a hotel diti syudad. Mapanak tuman iti nasao a hotel. Taagdamagak iti may papan iti dayjay a Lilibet. Apa yan? Agtantanamitim kamutan, Davy. Ada impawit manen ti apom, ama. Nakasobre. No jak agkamali, kwarta. Nagpuskol mo't no kwarta na ita. Saan siguro a kwarta amin na ita, basag. Kunana ngamin, ngayon sagot ka no ti gayem na kan ka, ama. Asino na ita agayem na, ta sagutan nakpay iti kwarta.
Dayta, ti saan ko nga mo, ama. Damagan yun to kunkwana no agbakasyon dito lugar tayo. Kaano nga tamat nagbakasyon? Awan ka na itinadakdakamat na. Ay, awan mo't, ama. Ag-check-in kayo kadi dito'y hotel, ma'am? Adaman damagan? Adda ka di empleyado dito nga agnagan iti Lilibet? Ha? Apay adamdamagam tigayam ko. Kayat mo nga rod asawan adda agnagan iti Lilibet dito Apay ka di adamdamagam. Tikadwak akro dito'y hotel, ma'am. Addan samit kunkunang dito a babae. Di na pala sumbatan ti saludsot ko. Panawak man langan. Agdamagak iti sa bali. Na, timanaw. Hey, apay nga tadamdamagan na nililibet. Addaman babae itay nga agdamdamag. No adda ka no agnagan iti lilibet. Kano anya ti trabaho na. Asino? Kan apay? Dinamag ko nga rod no apay. Kat madlaw amasurun. Pinanawan nakitin. Suplada, babae. Apay nga tangagdamdamag iti may papankanyak. Idi saan ko asong batan, ad na adimakkel, ti dadakkel amatana. Pinanawan nak, adumayamudom. Apay nga ta. Adda ka din nakakit kita kankwana? Itay laang mat anakita. Iladawan mo man ti tsura na? Ado ti dadakkel akamuro na. Dadakkel ti matana, ken ababa ti buok na. Jake, imbag ta nakaumay ka dito'y dagusmi ka ni Zenny. Apay akas laborido ka. Adda ka di parikot mo? Adda na pan ijay hotel. Nagdamag ka no, maipapan kanyak. Kanuan niya ka no ti trabaho. Anya? Masapul nga ganat ka. Amangan no tay detektiv ni Mama Dayjay. Detective? Sa anak mo't ama nagdakdakas. Tapno patiktikan nak. Wano pasurot nak iti detective. Anya ka diti itsura ti imay nagdamag ako nam. Kuna ni Zenny. Adadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel ti matana. Ababa ka no ti buok na. Babae ka di, wano lalaki. Babae. Ada ka di pagdaksan ti umay ti babae ang nagdamag iti may papan ka ni Lilibeth? Saan ko masigurado? Nga masapul nga aganad ni Lilibet. Anya kumatian na danasan. Ada ka di managdakdakas sa rumbang alisyan na? Imbag jay sigurado. Ay, hijak maawatan ti mapaspasamak, sir. Awan mo ti madingar aramidon ni Lilibeth. Atap ko lang mo't kindi. Sa anak pa sigurado. Anya day tanga atap yu, sir. Sa anak ang mabalin nga agibaga. No sa anak pa'y asigurado. Pangasim, dumngag ka kumait ibagag. Anya ka diti ibagam. Seryoso ka man. Pangasim, tano mabalin, kat idulin mo ti itad ko kan kakwarta. Apay ka diti kwarta, Jake. Apay nga ipaigam mo kanyak. Sa anak asigurado. Ngam no adda o may mangipangtakan ka dito eh. May mayat nga ramatam ti kwarta. Kat ing kapay basit aglaman. Anya ti basol ko. Apay nga aglamangag. Awan basol mo. Ngam amangan remedyo da ti panagin na dayuta. Awan makalapad iti ayan-ayat ta. Saan ka di, Jake? Ngam no iso ti makagapo. Tapno dang randa ka. Agkita tanto iti masakpayan. Saan pa'y nga ita? Sapay ang dadagsanhak, Jake. Masiguradok ang nagbunga ti naramid ta. Agan-anat ka. Saan ka sumurot iti asino man ang mangawis kan ka? Numabalin bantayan ka kuma. Ngam kasanon ti kumpanya. Ad-adda maisagmak ka, gapo kanyak. Adda kanunapan iji hotel apag trab-trabak mo ni Lilibet. Nagdamdamag maipapan kan kwa na. O sino? Kan apay? Anya ti masapol na ka ni Lilibet? Ti pagsidda awak. Babae ka no. Dadakkel ti kamuro na.
Kandadakal dagiti matana. Ababa tibok na. Di mo ko na ni Davy. Kasta ni Davy, no iladawan, babantit sura na. Ang, apay nga tangin naramid na rita. Mas dawak nga rod. Tinulagan nga ta ni mama. Iso, matlagaya matumanamitim, idagdamdamag may papaniti agnagan iti Lilibes. Kasla dasuron na ka ni Lilibes. At dalakit di koneksyon ni Davy kan ni mama. Anya ita ti aramidem. Papanamon. Kan sayang ti trabahom. Sapay masigurado nga agdadagsan. Anya? Agdadagsan kan? Ay, di kan tumat nga minagan-anad. Saan ko apagbabawyan ti panagayat ko ka ni Jake? Nga, kinunahan na adelikado akano dito ay. Apay nga ta. Ada nga ta makaiturad amang dangran kan ka? Kat awan mati naramid mo amadi? Panagkunak. Ti pan nakirelasyon ko kan kuana ti makagapo. Kasta nga ta. Pakabasulam ka din o agayat ka ni Jake? Saan anaing kalintagan day ta? Wan, Zenny. Awan to ti makalapad iti panagayat ko ka ni Jake. Kasta nga tamot ni Jake kan ka? Masiguradok day ta. Kasta ti mariknak kan kuana. Hello, madam. Hello? Sino na ito eh? Ti empleyado ni Sir Jake. At damanin ipadamag ko kada kayo, madam. Amo ko na sa dino ti ayan ti babae nga agnagan iti Lilibet amang gargari kini Sir Jake. Ayan day ta babay. Pagbabawyan na ti panang sulisog na iti anak ko. Rupat kwarta day ta babay. Anya ka di ti aramidan niyo, madam? Apaya damagam. Anya ko matibibiyang mo si kang empleyado. Damagam kit din no anya ti aramidak. Bye. Binabaanak manen iti telepono ti laad abakot. Di pa'y nagyaman mat. Sinalbang. Hello? Kaya't ko aduktalom amin ti may papan iti babae nga agnagan iti Lilibet. Impyado ka no iti kabarbaro a hotel dito syudad. One, kaya't ko aduktalom ti family background na. Itamot lang. Kaya't ko amaamuan iti kasapaan na gundaway. Naawatam. Sige, i-transfer kong tulangan iti account mo ti umuna abayad. Bye. Madama ti dalus ko itay. Idinapan ti may sa alalaki anak damag ka ni boss. Kasla amumat ni boss. Anya tinangag mo adinamag na. Kasla tinagan mo tinangag ko. Sana ka sigurado. Kasla biodata ni Lilibeth? Kasla ko na. Apay ka no ti biodata. Mas dawak nga rod. Pimanawak adagos, ajak nagpadlaw. Madinsamot dayto yan Numaalak ti sweldok iti daytoy katapusan. Pumanawak kun ditoy. Papanamon. Ay, narigat ti agbirok iti trabaho. Aghawid ka kadi? Asino dagiti dua lalaki anapan iti balayo, ama? Saan ko adinamag tinaganda? Dinamag dalaeng tinagandang itinaganak ni Lilibet. Imbagak nga ulilan, ket siyak lang nga apong natikad kadwana. Asino nga tadagijay? Tadamagan da tinaganak ni Lilibet. Yak ba namaw? Dinamag kaw, ngam kunadabot, akayat da kanula nga maamuan. Ada ka di daduma dinamag da, ama? Nadila ang mic. Kan dinamag dagayam, no ada kabsat ni Lilibes. Imbagak ang awan. Karkar naman day ta. Anya ti masapol dagiji alalaki, tapay akayat da maamuan dagita. Hello? Anya ti resulta ti inaramid yo? Anya? Ulila, dayjay ang Lilibet, kat awan kabsat na. Ponso, tinagan ti apong na. Anya? Iso matlagay ang makayat na aban ni Itan ti anak ko. Awanan bain, nagposkol ti rupa na amang gargare iti anak ko.
makitam ka diti bakat asumungan. Kasla makapungtot. Good morning, ma'am. Anya ka diti maipaaymi kada kayo? Si kansamo ti agnagan iti Lilibet. Kasta nga minti rupa tila dawa may iti biodata. Apay ka di, madam. Anya ti masapol niyo? Siyak ni Pasita Montes. Ti ina ti ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang baniit iti anak ko. Awanan ka iti bain. Mamirmiraot ka at talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsapot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Madam Pasita, ti masansan apan nakaladaw ni Jake nga agawid. Nagrason mat ni Jake. Nadlaw mat ni Edwin, nga maawatan na ni Jake. Idinangagmanan ni Devi, tinagsaritaan da Jake kan Edwin. Indanon namanen, ken ni Madam Pasita. Impamuspusan nga ron ni Madam Pasita, tapno maamuan na ti kasasaad ti pamilya ni Lilibet. Kat idinaamuan na ti kasasaad ni Lilibet. Napanday to'y iti hotel, apagpapaayan ni Lilibet. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Apay ka di, madam. Anya ti masapol niyo? Siya ni Pasita Montes. Ti ina ti ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka mang bani iti anak ko. Awanan kay tibain. Mamirmiraot ka talaga. Madam, saan ko aginargarin ni Jake? Diyak kaya tamangag ti kinaulbud mo si ka mamirmiraot. Kaya't ko nga'y tabotag. Pumanaw ka dito ya syudad. Nga, madam, dito iti ayan ti trabaho. Awan bibiyang ko no ayan ti trabaho. Pumanaw ka, no di mo kaya't nga na mapasamak ka, kanti apong mo nga agnagan iti ponso. Saan niyo kumamot nga iraman ni apong ko? Takaasi, madam. Sikati mga asi iti apong mo apadam ama mirmiraot. Pumanaw ka, kat saan amaan ano. Ken, saan mo nga awagan when i-text ni Jake? Tanakasing ti cellphone na iti cellphone dagiti detectives. Sige, madam. Pumanawag. Ngam saan niyo adangran ni apong ko? Agawid ka ka di lugar tayo. When, Zenny, di mo ka di kayat ti sumurat kanyak. Mapanak ijay kabisera. Ada siguro masarakak ijay at trabaho. Dituyak ko man. Ngam kaasi kamat. Sapay agdadagsin ka. Aramatak lang ang tiinted kanyak ni Jake a kwarta. Pangrugyak iti basit a negosyo. Isa ganaak ti masakbayan to ti anak ko. Anya a klase ti negosyo tinapanunod mo. Mapanak ijay kabisera. No anya ti makitak amayat ijay. Ison ti padasak. Uray basit lang ang apagkwartaan. Sumurutakkan ka. Barang ada na saya at agasat iti papananta. Malidayan ako, nay. Kaano kami kadi amaadaan ka ni Jake iti waya-waya. Good morning, sir. Apay anapan ka iti hotel ang nagdamdamag, maipapan ka ni Lilibet. Ha? Anya ka diti sasawon niyo, sir? Sa anak mat anap-napan iti hotel. Saan kang agpakpakita kanyak? Saan kun amawagan ni Lilibet? Gapukan ka. Agpay so timbagak, sir. Awan pa kainaigak iti kunkunayo. Ulbud, adda makapanagnak, nga imawag ka ni mama. Napan ka pa iti hotel. Kuha, sir. Saan na siya? Pumanaw ka ni ti sangok.
Di ka kayat ang makita. Ingkan iti trabahom! Apay kasta tiro pa mamasabat ko. Kasla kang nakaangot iti nakabangbangsit no nakapangan iti nagalso. Anya na bangsit kas kada na alsam asasawam? Aglisi ka tamagnak! Naglawat ti dala na pagnaan. Sa anak mo't ama kasali. Dinak man kasasao? Anya ka di tinapasamakin ka tagpupudot ka. Dinak kasasao kunak! Yak kayat ti makangag iti anyaman asao! Anya't mapaspasamakin ka itan. Mapanak man langan iti lamisan ko? Che! Anya nga tatinaknakan na tagpupudot. Mayat day tinasarakan ta pagkasiraan ta di ti kabisera. Asidag ti pagadalan ti elementarya kan high school. Wen, Zenny. Mayat ti agluto iti pang recess dagiti ubing. Adang agpay su space di ta arubayan ti balaya pagkasiraan ta. Mayat day to yan ang negosyo ta ditoy. Nang runa, numadlawan ti tiyan ko. Sumagmamanaw abulan kat madlawan ti tiyan mo. Wen nga rod, Zenny. Sayang. Tadi na makita ti amana. Iti daytoy nga ayan ken trabaho ta. Agkita kayo pa nga ta ken ni Jake? Diyak mo. Ti masakbayan to ti makaibaga. No agkita kami pa yun no sa anan. Anyat ko nam, sir. Awanan ni Lilibet iti pagtrabahuan na kan iti dagusda. Wan nga rod. Amuklatan. Anapan binalagan ni mama. Sa dino nga tan ti pakakita akan kwa na. Ikararag mo, ngagkita kayo pa iti masakbayan, sir. Nalidayak ita. Tawanan ti babae apoon ti ragsak ko. Maladingitan ak unay para ken ka, sir. Narigat na ita sasaadam. Kay kayat ko pa'y naipas ngayak iti marigrigat a pamilya. Basta adda wayawayak. Narigat ti agbyag ang marigrigat, sir. Ngam saan akas la robot. Ano anya lang ti kayat ti akin kukwa. Kat iso ti masurot. Ti cellphone ni Jake. Ala, kat saan kun nga isubli. Iti kasta, sukatanan. Kat maikat dagiti mabalin na pangkontakan iti dayjay a mamirmiraot. Ala, kat pumanaw ako na. Ingkabil ko lang ti cellphone ko itay ditoy. Ngam apay ng awanan. Ni mamala ang ti adda itay ditoy. Mama, nakita yung kaditi cellphone ko iti lamisaan. Ne, awan mo tinakitak. Gumatang ka na iti sabali. Ngam kasanun dagiti naka-phonebook a contacts ko. Saan naparikot na ita? Mangibaon ka iti mensahero ang mga iti contact number dagiti kliyente. Adda ka di manan parikot, sir. Langam ti mariribo ka na. Ni mamalakid di tinangala iti cellphone ko. Amken na nga mga adda kontak ko kanililibet. Kasi kamot, sir. Nakaroon na ita mapaspasamakin ka. Impamaysak ti agtrabaho. Tanong makaunungak. Mangibangon iti bukod ko ang negosyo. Dahil ti kasayaatan, sir. No adda bukod mo ang negosyo. Maramid mo ti kayat mo. Puno na ko naman. Saan ko apagamkan? No ibaga ni mamang Efris na ti para kanyak. Uray ko kuwanan ti kinabaknan na. Rumbang ko maanaragsak ka. Taglaplapusanan kayo. Hanggang saan mag... Para kanyak. Saan akwartala ang ti pagragsakan ti tao? Ti waya-waya nga agayat. Ti tarigagayak. Kanya ka di ti resulta ti ultrasound. Babae ka di, wala lalaki. Lalaki. Iso siguro ang napigsa. No kas diyang agkuti. No kasta, nalaing ako mugtar. Nalabit. Mariknak ngamin ang napigsa no agkuti. Nakalagi pa ka pumasyari dyan lugar tayo. Mapanta ko ma. Nga masapul pa'y matamag nata ijay syudad. Impang tati ina ni Jake. Ano makita dak ija syudad? Kat adada ka sa mapasama kada kami kani apong ko. Iso asaan ka pa'y nagpakita ijay? Nang runa no makita da ka amasikong. Kagura lakit din bakit pasita? Uwen, Zenny. Salak ni ti anak ko. Saan ko nga ipalubos?
Nga adda aramidan ni bakat pasita, iti anak ko. Nadamag kumat, nga awan kanon da Zeni kan lilibet iti hotel, ama. Anya ti kayat mo asawa ni ti awandan. Di damat nagawid dito eh. Napanandagay. Imbaga, tinangipadamag kanyak, adida kanumot imbaga no sa dino ti papananda. Apay apimma daw ti apo ka ok. Adi na imbaga no papanan na. Apay nga ta. Dayta ti saan tayo nga amaw, ama. Saan kayo amadanagan? Taibaganan to umala siguro, ti ayan na. Kasano nga yajak agdanag. Mabalin ayamat ti kasta. Masiguradok anatalgad da iti kadwana, ama. Madamag ko man, Debbie. Apay anapan ka nagdamdamag iti hotel iti may papan ka ni Lilibet. Napnapanak ayamat. Apay ko mga aramidak day tangay. Saan kan ngaglibak? Nalpasan ng imbagada no asino tinapan nagdamag iti hotel. Asino tinangibaga? Imbagan di nagdamagam ka ni Sir Jake. Kasuron na ka, ta sip-sip ka kano. Ditakan? Isumit lagayam adina kasasao ni Sir Jake. Daytoy ka tinaalak iti naramid ko. Mayakmat daytoy negosyo ta. Agluto iti nagduduma apang merienda. Adumat ti umay gumhatang nga eskwela. Mayat nga agpaiso da ito'y napanunot mo. Abak na pa'y ti sweldo tayo dya hotel. Wen nababa at trabaho kuna ti dadduma. Ngam di daam mo, amayat gaya mapagkwartaan. Wen nga ron. Diyak ninamnama mayat gayam ti kastoy. Zenny, nakunam nga agawid ka. Kaano ti papan mo? Inton bigat. Sanak ngagbayag ijay. Tapno saan nga agdanag ni Apong. Ibagamlatan kan kuana nga imakar ta dito kabisera. Kat aglaklako ta ditoy. Saan ko nga ibagbaga ti maipapan ken ni bakit pasita. Kenti pa nagsikog mo. Wen, tapno saan amasair terik na ni Apong. Si Kamart pasang. Ayan nga nililibit nga apo ka. Ay, pinanawak ijay kabisera, Apong. Imalis kami ijay. Taglaklako kami iti pang merienda kadag iti eskwela. Kasta ka day. Ay, mananaganak pa yan. Di na kayo makita ni Sonya ijay sigo na trabaho yaw. Kalaat nga minti iya akar mi, Apong. Ay, ato'y tintag ni Lilibet para kada kayo. Hagyaman ako na'y basang. Ay, kailiw kaunti apo ka. Kaya't ko makita. Saan kayong agdanag, Apong? Addan tuyo umay na ditoy. Anya pa yung ngayon di kasta. Tinapatag katawan da ka isa na pasamak kan kuana. Imbag ka nasabat ka dito'y dalan, basang. Ada ka di ibagayo, ama. Imay itay ni Sene, agayam ni Lilibet. Isugayam nga awan da ni jay trabaho da. Ta imalis da, naglako jay kabisira. Kasta ka di, ama. Ay isumat lagayam nga awanda. Ay kat, may mayat siguro at inasarakan da trabaho ita. Bareng balasang ka. No maminsan, tinegosyo kat tumamawon no agmalas. Agpaiso day ta, ama. Siyak tupay. No daduma kat kalalaingan na timaganan siyak. No daduma, malugi ak. Talaga kastansa ti negosyante, basang. Saan mo ka di amadlaw? Amanipod awanan ti agnagan iti Lilibet kat kanayon ng analiday ni Sir Jake. Malipatan ng tumot lang ang day dya alilibet. Mamirmiraot lang arudan. Awan pa'y adal na. Oray awan adal na, no ammo na ti mang respeto. Oray mo di adal, no bastos kan awanan mudo man. Asino ti di adal nga awanan modo kan bastos? Iwaras mo na kita matam, tap na makitam. No saan nga umno ti aramid na tao, iso ti awanan mudo kan bastos. Anya ka di ti addakin nililibet. Ta isakit mo lang unay, ha? Masyanak ka ni Sir Jake, gaputan naliday. Sana matagtagari. Kailiw na lakit ni Lilibet. Sinalbag tumot day dya alilibet. Apay nga isulaang ti makita ni Sir Jake.
Kaya't mo ka rin, tayong tabot ag happy-happy, sir? Pasensyakan, yung masapak nga agawid ita. At aramida ka dyan balay. Gasta ka rin, sir. Kaya't ko ngamin nga agragsak kamot. Inta ag night spot. Awan isang ko kadagita. Iso pasensyakan. Madamag ko man, sir. Medyo nabayag adi kay nagkita ko ni Lilibet. Awan ka di pa'y damag yo, ken kuha na, sir. Day tangaron ti pagdidayak launay. Diyak pa'y amuno sa dino ti ayan na. Nagsakit unay ti tiyan ko, Zeni. Ang anakaksahan. Kaduan ka, intan ija ospital. Apay akastoy. Nagsakit launay. Ay, talaga siguro ang kastabyag anak. Ay, inakpay mangalay ti tricycle. Sige. Kaslasaan kon sa matan ang malasatan dahito eh. Nagsakit launay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napan ni Madam Pasita iti pagtrab-trabahuan ni Lilibet, kat pinagsasawan na daytoy. Binalaagan na nga ron ti balasang. Kat gapu iti dayta, pimanaw da Zenican Lilibet iti pagtrab-trabahuan na. Napanda nga ron iti kabisera, kat nagnegosyo na. Iti may sangal daw, nagsakit ti tiyan ni Lilibet. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay akastoy. Nagsakit launay. Talaga siguro ang kastabyag anak. Inak mga yapi ti tricycle. Sige nga, Rod. Kaslasaan kun sa matan na malasatan. Nagsakit launay. Ano sampay basit? Urayan nak dito'y atay ng mga yapi ti tricycle. Diyos ko, tarabayan na ko ma. Ang ganak, nga awan ti amana. Kaasyan na, Diyos ko. Ay na, naglungpo ang lalaki ti anak mo. Umay da iyag dito, hinton madamdama. Agyaman ako na ikan ka. Kasanuak nga tan, no awan ka. Sana day tati panunutam. Agpapigsa ka kit di. Tapno makaluto tamanan iti ilako ta. Masapol ang mga lata iti kadwata. Tani, adamat tan awawir ko. Aywan gayam. Saan ka na basta makaluto no agsangit ti anak mo? Ay, syakto tininang ti ubing ha? Wenmat talaga asikat ikang runaan aninang nanto. Oray saan mo nga ibaga. Masansan ka man na namala daw nga gawin, Jake. Ada ka di man ang paglulukwam. Makumikumak iti negosyo, mama. Di muras matan ti negosyo. Akas makita yo kadagiti sumrak a kwarta iti account yo. Sa bagay, di na magkulaan mo saan ka nga minakastay ti kalabas. Trabaho ti makagapo, mama. Adda ngamin planok amang ibangon iti sabali a negosyo. Anya ko maan negosyo? Kompetensya ka di ti bukod ta negosyo? Sabali ang negosyo, mama. Saan kayo madanagan? Saan kayo a kompetensyaan? Anya ka di panagan mo iti anak mo. Tinagan ti amana, ti ipanagan ko. Jake Montes Jr.? Wen, dayta ti ipanagan ko, iti anak ko. Kasano mangag ni Bakat Pasita? Ubing paymat ti anak ko. Bakatan ni Bakat Pasita. Saan to siguron ang makakunail no manggag naman?
Uray saan ang makakunain, tadala ta ibaon na ang mga ramid itidda ka sa plano na. Saan mo't siguro nga ipalubos ti Apo ang mapasamak dayta? Dara namat amis mo ti agtartaray kadagiti urat ti anak ko. Adda ka din nagatang mo alote, apang ibango namin ti pasdag para ti negosyo, sir. Adda, ngam ije kabisera. Ije ti pangibanguna kiti negosyo. Anya ka din ti plano manegosyo, sir. Mayat ti paabangan nga opisina, ken agduduma pay. Imbag dayjay, tasan na masapul ti adu nga empleyado asuswelduan. Mayat nga agpaisureta, sir. Binulan ka nga agawat iti renta dagiti agabang iti panaka-opisina da. Kan mabalin pa ya pagtagilakwan iti agduduma. Kunak no pagadalan ti may patakterapasdak iti asidag. Saan mat kaya, mami? Dayta mo't ti agwarwaras adamag, anak ko. Baknang sa kano ti akin ko, kuha iti maipatpatakdar. Anya nga ta, mami? Simbaan nga ta, tanagdakkel? Basta ko na damat a pribado apasdak. Kukuha ti baknang atao. Naglawa ngamin alote, mami. Agpadak ano ti kalawa na, itinagtakdaran ti pagadalan mi. Pagsayaatan na, no adamanan pasdak iti asidag. Tapno ad-adumanan ti gumhatang iti lako tayo. Una, mami. Ora inak mat agisursur nga aglako iti pang merienda. Imbaglakit din ta nasingpet ti anak mo. Nangag ko ti sarita nyo nga ginaitay. Pagyamaanak garod iti apo. Tasaan ko aparikot ti anak ko. Nasingpet kan natulnog. Iso akay kayat ni Apong Punso. No kumasaan nga agad-adal ti anak ko. Kat kanayon ijaayan ni Apong Punso. Ay, apay nga minasaan akayat ni Apong Punso ti umay ditoy. Di na mapanawan ti balay kan solar. Maikawa ka nung agyan ditoy. Makatitilang ka no ti kanayon nga ungor dagiti luhugan. Naruamda nga min hiti naulimag a lugar. Awan ti ado alugan, iti lugar tayo. Wen nga rod. Saan na nakapagbayag ditoy? Idiin kuyog tayo nga may pimasya. Malmalpas ka din ti proyektom, Jake. Un mama, sumagmamanulangan nga daw, malpasan. Barang ado ti mangrenta kas opisina da, pagtagilakwan, kanda dumapay. Adda nga rod sumagmamano anak ka reserve. Pagbalinanda ka no a klinika. Umado nga rod ti klinika ijay no kaskasano. Un mama, iti baba, no basement. Ket panay pagtagilakwan iti agduduma. Addan to pay jewelry shop, mama. Mayat man tinapanunot mo, tasaan ang masapul ti ado nga empleyado. Nalaing ka talaga, iho. Mama, inaramid ko ti amin akabalak. Ngamjak pa'y nakita no ayan ti ayatak a babae. Anya, di mo pa'y naikat iti panunot mo dayjay amamirmiraot. Sikapay lang ti makamu ditoy, tamapanak pa iji kabisera. Inakitaan dagiti abogado ang mga ramid kadagiti kontrata iti papaabangak a unit ti pasdak ko. O, sir, swerte yo. Ta adun ti mayat nga agabang iti unit yo. Naragragsakak no masarakak ni Lilibet. Isu ti ragsak ko. Ngam ti anyaman a kinabaknang. No talaga da kayo tinaikari ti tunggal may sa. Awan papanan na, no di agkita kayo matlaang, sir. Sapay la kuma. Itatanalpas ti pasdak ko. Isumat ti isaruno kasapulan. Kasano ni madam, sir? Addakan kwa na no laksiden nak. Addamat ang negosyok a pagsamakadak no bilang laang. Basta, birokak ni Lilibet. Mami, nagpintas lakit din ti pasdag. Kaano nga ta makastrakak matijay? Inton adun to ti tao ijay, mabalin mo ti mapanagla ko. Makastrek ka ako nam. Ha? Aywan, mami. Makastrakak matlaang, babaan itila ko taamakan. Ngam saan pa'y nga iso ti panunutam anak ko. Umadani ti graduation mo iti grade 6. Isaganaam kit di. Aglakwak latan awan klase, mami. Ti mapaglakwak, ket iso ti daddo mga aramatak nga aggraduar. Saan ati aglako ti panunutam kunakmat. Sikapay nga ta ti maikan iti kangatuan a pamadayaw akas idi. Ina,
Maragsa ka nak unay, no ti inaanak ko ti kalaingan, iti pagadalan. Sapay ko ma. Manipod umuna at tukad, kat awan pa'y nakaabakan ko na. Uray awan makuna nga amana, tadwa tamat nga inana. Ay na, dayta ti dakkel ayamanakan ka, Zenny. Sika ti kadwak anang padakkel iti anak ko. Anak ta ko Imbilang ko nga anak ni JR. Awan anak ko, ngam, may saak mat ama ko na nga inana. Wanlatan, mare. Mare ti awag kon, ta inaanak mo kat ngarod ti anak ko. Ah? Ay, wan amare. Awan ka di pa nag-arapkin ka, Davy? Manging insulto ka kani. Apay ati agaram ti damdamagam. Dakas ka di tiyagdamag. Saan mo tadakas ti dinamag ko? Awan ka di pa nag-arapkin ka? Painulit na pa eh. Ha, saan mo man adamagan day ta kanyak? Awan ka is kan na day ta adamdamagam. Saan nadakas kunak manag? Manutawan mo na ya. Ni apong mo ting kadamagan numano ti tawon na. Siguradong ibaga na. 83 kung na adagos. Siguro, sika baliktadom ti imbaga kat isumat ti tawon mo. Ang balasang kapailan. No baliktadan ti 83. Katar ni eh. Sinalbang da ito nga Edwin. Ipabisto na kay matitawan ko. Madlaw ka din, abaa ka. Anya ka dit isagsaganaam, sir. Kasla ka na yun, alay tati basbasaam. Italang ang mapasama kanyak da ito eh. Apay akas lag nervyos at maten. Anya ka dit ita, sir. Insaganak nga speech ko. Italang nga adda ng ibaga. Nga guest speaker ak iti may sa apagadalan. Guest speaker? Graduation ka rin, sir? Huwag nga rod. Nakita kami iti may sa akaadalak iti kolehyo. Taga ijay gayam kabisera. Talaga? Kaibang bangon ti pasdek mo ijay. Guest speaker ka ni ti may sa pagadalan. Huwag nga rod. Paayak ko ma. Ang adda pagsayatan. Tapno maamamudak mat ijay kabisera. Ay, agbalin kayo analatak ijay, no? Ag guest speaker kayo, sir. Isu ti pinatgak. Ti awis ti sigud akaadala. Kaya't na kayo kano ang makasarita ti maestrami, mami. Amangan no maipapan iti graduation nyo, anak. Siguro mami. Sumagmamanulangan ngamin nga aldaw. O sige, agkuyog ta amapan. Adamat ni ninang mo amabati ditoy. Mabiit kami la siguro nga agsarita iti maestram. No makagraduarak. Ag high school akton, mami. Wen, nagdaras ti panawan, anak. Inton makaturpos kay ti high school, anya mati kayat mo nga alaan inton agkolehiyo ka. Ha? Mabayag pa'y matdayta, mami. Agpili akton no anya ti kayat ko. Sa bagay, ubing ka pa'y nga agpaiso. Ti suplada abakan. Sumungad anak ka sa rukot. Agkabangon, ngam apay nga umaypay ditoy. Amo ka, empleyado ka ditoy. Nang buy-buyaan nakit din. Umay naktulungan, nabarigatan na kamag na. Ha? Ay, sige, madam. Umayak dita, takibinan kayo. Papanan nyo ka di, madam. Marigatan kayo pa'y amag na. Damagan no papanak. Di mo ka di amo asyak, ti akin kukwa ditoy. Karbon ti umay ditoy, takukwak kat nga rod. Amok, madam. Kaya't wasawan, anya a departamento titurungan nyo. E di opisina, ti anak ko. Oh, adan samot munmunal mo nga empleyado. Agdamag ka pa'y laang. Suplada bakit? Intun kon inibatak ta uray matuang. Pagkakabawan na ti umay ditoy. Anya tinagsaritaan nyo iti maestra ni Junior, mare? Ay na, ni kano junior, ti valedictorian inton agturpos da. Ay na, nagtali na ti kinalaing na manipod idi. Nasaya at mat. Tapno saan tayo amarigatan amang paadal to kankwana inton agkolehiyo. Saan ka di?
Ano valedictorian ti agturpos iti high school ket libre ti tuition na iti kolehiyo? Wan samat. Scholar no kasjay. Ay, sapay la ko ma. Tamapagtalinaed na aging iti high school. Nakasukat kayo, mat-ama. Papanan nyo ka di? Mapana ka jay kabisira. Dandani nga minan ti graduation ti apukawk. Ah, Imbaga jay apok, amasapol na mapanak daw. kasta ka di, ama. Idanon nyo ate kablaaw ko iti apo ko yo. Awa, dumanon ti kablaaw mo, basang. Umaydan to kano agbakasyon dito, oy. Ay, mayat sama ti negosyo da ijay. Taman manuda nga umay ditoy. Masayangan dan samot iti malakwanda, iso adida mapanawan. Siguro awan mo't ngamin pagnegosyoan dito, oy. Apay nga umanang sabka sumangpet balong. Ninang, ayan ka din ni Mami. Adalaan mat di taunag. Apay ka di? Ayabak, tada importante nga ibagak kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo man ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Umayon ni mamim. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas na pauluan. Awano makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas na pauwan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adalaan mat di taunag. Apay ka di? Ayabak, tada importante nga ibagak kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Urayom ni mamim. Naira na nga talaang, uno. Anya ka di jay, anak. Anya tinangag ko, ira na ako nam. Mami, tinagan tigis speaker inton graduation ko. Apay, anya tinagan na? Mr. Jake Montes, mami. Nagan ko, kat Jake Montes Jr. Mr. Jake Montes? Taga dito kabisera ka di? Taga syudad ka no, mami. Anya ka di middle name na, anak? Saan mat nga imbaga ni Maestrami, mami? Basta timbaga na. Kat Jake Montes tigis speaker. Mami, amuyo ka de? Ningat ta Sir Jake, tidakdakamatan ni Junior? Jack man amo. Hanggang, apay anak tibayo tibarukong ko, di imbaga na. Gapo siguro, tasan mo nga yung pagarup ti padamag ni Junior. Wan siguro. Agkita kami nga tapay iti ama ti anak ko. Masungbatan to amin dagita, no madanon ti graduation ni Junior. Diyak mo. No anyan to ti mariknak inton agkita kami. Isupay nga ta. Jay sigod ajay nga inayat ko. Uray siya, matikawak mat. Agsisimparat ti sumrak iti panunot ko. Mami, rabrabakan dagdag iti padak nga graduar. Apay, anya ka diti irabrabak dakan ka? Binulod ko kano tinagan tigis speaker. Bay amlat ta ida, anak. Talaga ka kasta dagiti ubing nga kaskan ka. Apay nga tangagpay so, mami. Apay nga agpada tinagan mi. Iso na laang, tadda Junior akasilpo tinagan ko. Diyak mo, anak. Mataranta akpaykit din. Gapo iti day taanagan.
Nga mas dawak man, mami. Apay nga agkanagan kami. Mami, ayan ka di ti amak. Kunayo idi nga awanan. Natay ka din? Saan ko mat nga imbaga, anatay, anak ko. Awanen iti sidong tati kayat ko asawan. Idi imbagayo nga awanan. Tinagawatak kat natayan. Iswadya akong nagdamdamag, mami. Masapul ana pintas ka mat. Tapno presentable ka amang imarcha ka ni Junior inton malam. Malamat nga minti graduation na. Inak basit agpaparlor, mare. Ay na, magagara nakpaikit din. Rumbag laang agpapintas ka. Ni pay Junior ti valedictorian. Napapukisak matan ni Junior. Mayat pa'y ti ginatang ko akawis na nga graduar. Anya nga ta, no ni Jake ngagpay so ti guest speaker. Mangag namat, no yawag dan to tinagan ti anak mi. Nang runa, numapan na alaan ti award na kas valedictorian. Kuyugam tumatan ang mapan ni Jane tablado. Imposible adi na mangag kan makita. May santo nga adda ijay sango, ang makialamano kadagiti naganak. Amang kuyog iti anak da nga umawat iti award ti anak da. Ay na, jak may ladawan, no anyan to ti aramidan na, no makita na kayo nga agi na. Zenny, i-videom to man amin ang mapasama. Pudno ka din nga isurot na kiti ipapan mo ijay kabisera, sir. Apay, di mo ka di kayat. Kunak no kayat mo ang makita ti pasdat ko. Kaya't ko launay, sir. So, nagtaer kayo itata, guest speaker ko naman. Apay, no sa anak agis speaker, nalada. Ani, saan ba ta, sir? Simple kayo nga minudan duma. Itakot desente kayo. Kababain mo't ngamin. Kasangok dagiti principal, supervisor, kan daduma pa'y abisita ti pagadalan. Unmat kat diya, sir. Di adal da amin ko naman. Wow! Nagpintas ka ita, mami. Kasla kayo pa'y labalasang. Uray si kamat anak. Pogi ka. Imala ka ni dadim. Ha? Makitak pa'y nga ta ni dadik, mami. Tsaka mo, anak. Panawan kan gundaway lang ti makaibaga. Intayukit din, ije pa kangayan ti graduation. Nakasagana tayo matan. Ag-tricycle tayo laangan. Tani, nagpudot ti darang ti init. Maalangarod, inakmang payapay iti tricycle di taigit ti kalsada. Adumat ti aglabas. Ano sambasitan no sikat ti mapan agpayapay iti tricycle, Marizeni. Magagaran ni Junior anapan ijay ayan dagiti kaadalan na kadwa na nga graduar. Ay na, Zeni, agnerbyusak matan. Apay ko mga agnervyos ka. Kuyugam laang mat ni Junior no ag-processional dagiti graduates. Kan, jay gayam ipapanyo ijay tablado para iti panangawat na iti award na. Adda pa'y makagapo. No apay agnerbyusak. Anya pa'y kumati pag nervyosam. Nalipatam ka din ti maipapan iti guest speaker. Agkalma ka kadila ang mare. Inton kun, nag-high blood ka lang arod. Tsak manamo. No apay akas to iti mariknak. Ala, ing kayo ijay linyayo. Tag video akmat iti asidag. Sige, agpaypayapay ti anak ko, anakalinya. Mapanak iti asidag na. Ala, darasam. Ikatam ti panagnervyos mo. Sige, dita ka pa'y nga rod, mapanakon. Napanang tigayam ken kumarik. Di nan samatan masursurutan ti aramidan na. Gapo iti kunada a guest speaker. Ang video man kit di. Ano ti makita ka na pansinabat ti principal ti pagadala? Ni Sir Jake. Inyok korda ti kwentas na kas guest speaker. Nagtarlat na ti loko. I-video man. Ipanda ijay tugaw na iti ayan tin tablado. Mami, apay nga agkalinduusan kayo. Saan mo tunay anapudot? Ah,
Kwa anak. Jay, sige, magnatan. Magnanti aday iti sanguta. Agturungtan iti na isang rata pagtugawan dagiti graduates kan parents. Makapadanag kayo mat ngamin, mami. Ag nervyos kayon samat. Nakalamlam ni estima yo. Kan, ay na, agkalinduusan kayo pa yan. Saanan, anak? Natibgar to'y mamim. Sige, ituloy tati magna. Ala, mami. Ijay ti pagtugawan nyo, ta ijayak mat. Sige, anak. Di nakpakadanagan. Inukrad ni Sir Jake ti program nga inted takin ko. Mabasa na siguro. Ani junior nga anak na ti mangipay iti valedictory address. Idinto ta agi speech mat akas guest speaker. Anya na pasamak. Di na amo nga alalaak iti video. Kastamat ni Lilibet. Madlaw nga stress launay. Talyaw at talyaw ka ni Sir Jake. Gamsaan pa'y anadlaw ni Sir Jake. Yawag dandag iti nakagunod iti pangmadayaw. Madamdama, ti anak ko nga ti awagan da. Mapanak to ija intablado. Kat sigurado, makita na kami ni Jake. Ta nakatakdar akaraman kadag iti mangyaw awat iti awards. Kat ita, di makagunod iti kangatuan a pamadayaw. Wenno, valedictorian, kat ni Jake Montes Jr. Tumakdarat, kat mapanak iti intablado. Mabalin ka din arakopan kayo adwa. Nagbayag sinapsapol kayo. Ngam, Jake, ada tayo iti intablado. Uray adda tayo dito intablado. Iwaragawag ko iti intero alubong. Ada kayo tinabayag sinapsapol ko a pamilyak. Ha? Anya ka diti mapaspasamak, mami. Anak, iso ni Daadim. Jack ni Namnama, nga iso ti guest speaker iti graduation mo. Daddy? Wani ko. Agsasarita tayo, kalpasan ti graduation. Agyaman ak unay, iti dayto agundaway nga intadyo kanyak. Ngamsakbay ti amin. Kayat ko dumawat iti dispensar, iti napasamak itay. Nagbalinak nga emosyonal. Gaputa babaan dayto a graduation. Nakitak tinabayag na sinapsapol ko a pamilyak. Siya ti ama ni Jake Montes Jr. Apay nga awan iti opisina na ni Jake. Uray ti kadwa na ijay. Awan mat. Di na kadiimbaga kada kayo, madam. Ag guest speaker kanumat iti graduation dagiti ubing ijay kabisera. Ita ka din day jay. Imbaga na, kung akno saan pa'y nga ita. Ang kabaw at talaga day bakit. Adon ti malipatan na. Saan na ka din nga imbaga no anya nga oras ti sasangpet na? Saan mat, madam? Jack amo no umaypay dito iwan no agdiretso nga agangwi. Anya ka di tinapasamak. Takla at kayo ang nagpukaw ijay syudad. Imay ni mamam ija hotel. Binalaagan na. Ano Jack pa'y pumanaw ija syudad. Adadakas ang mapasamak kada kami ka ni Apong Punso. Jack mat kaya ta mairaman ni Apong ko. Takaasiman. Iso apin manaw kami. Lading itak. No nagtuok kayo iti anak ta, iti naunday a panawan. Jack malabanan idi ni mama. Tawan pulos laban ko. Kat ita. Kabaulamon asalo nga siingan ni mamam. Awan makalapad iti relasyon ta. Uray laksiden nak ni mama. Tadamten bukod ko a negosyo. Kabaalan kayo na suportaran. Isumot la kaya man nagpatpatayam ni Lilibet na nagpintas na babae. Adapay kaya anak yon. Masikog idin, idi binalaagan ni mama. Kasano, no balaagan na kayo manan, sir? Saan ako na mabutang? Mangalak iti bodyguard da nga gina. Amang ano agbalo ti panunot na, no maamuan na nga dan apo ko na, sir. Day tatisan kong amo.
Ibagakan kwa na ang nasarakak ni Lilibet. Kat awan pulos makalapad iti relasyon mi. Ang kasano no saan nga umanugot? Umanugot man wenno saan. Ikalaysak ni Lilibet. Uray ibaga na nga ifris naman ang tikwarta iti Bangkok. Awan bibiyang ko. Sa bagay, itilasod ti mano atawan, dakkelan ti ornong mo. At dapat yan bukod mo ang negosyo. Kumusta ti panag-guest speaker mo? At dakarkar na napasamak, mama. Nasarakak ijay ni Lilibet, kanti anak mi. Ha? Anak yu ko nam? Masiguradom nga anak mo, ti anak na. Wan, mama. Masikog idi ni Lilibet, idi binalagan nyo. Ita, ti anak mi ti valedictorian, iti panagturpos da. Nasaririt nga ubing ti anak mi. Kaing ingas ko launay ti apo ko yo, mama. Kaya't ko makita ti ubing, nupod-numot laeng nga anak mo. Ita matlaan, inak ida sukunan nga gina. Ngam diyo kumagamden ti agaramid iti may kaniwas, mama. Interesado ak iti ubing, awan bibiyang ko iti inana. No kagurayo ti inana. Kaawatan at diyo makita ti apo ko yo, mama. Nagbalin ay ang ubing ti apo ko yo. No awan ni Lilibet, anang ipasngay kan kwa na, mama. Mama, ti apo ko yo. Mabalin ka di nga agmano akada kayo, Lola. Oh, kasla ni Jake idi ubing. Malagip ko kat naroon idi ubing ka, Jake. Jake matinagan ko, Lola. Jake Montes Jr. Oh, ay na, bagay mo launay tinagan mo at Jake Montes Jr. Kasta na tati itsura ni Dadim, idi kaslakan ka. Apo. Ha? Imala kami nga rod kada kayo napintas, Lola. Napintas kayo nga mi. Isagana tayo nga ron ti panagkalay sa damami kan Dadim, apok. Diyak kaya't apo maanaw ka pa, dito'y pagtaangak. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko ma, tamadagin na yung tiragsakyo. Gating kandakpay, iti ado nga apo. Oh, anya. Nangagmot imbaga ni mama? Ado ka no nga anak. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryeta yu italawas na napuluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paglay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basi. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nastasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ada kayo ita nga agdingig iti istorya dito'y Ilocano Drama Podcast. Sapay ko mataag enjoy kayo iti panagdingig. Agyaman kami yun kada kayo amin.